biaya teki sira gede cupak Sutanta Prapta Marwati Kadang pangkajan puingan ikan enak tuh bedun yoga wedan lauk-lauk ring panan pantaran berak molok kita bau sida bedana Kesina po diki, nados bani-bani, munga ke berak molok ya. Anjir, ujian.
Unanggerakmu. Tenang ram puniki ring Brakmala kerja talani hidup betara ri sedang mayoga mas beri daratu. Posil. Ojo kencok kepala siu. Ojo siu. Dewa siu. Kepala siu. Ontian kopi namu yati di kamar ini. Ketuk kesediaan itu kegelaan lantas angop dalam titian ngadon perluan palung badalo pacut bersamaan semua. Pakulun lagi. Ya teki sira kedai cupak kedai upak. Apa tak tanggal dari jening adik. Jadi dia kedai cupak tetapi apa jadi nana cupak kalangate. orang jening cupak. Lupa. Kedai cupak kalangate. Dewa cupak anake bukono Tadi kita temui tangkil berkanan berat melunggu. Jadi dumen dewa tangkil ring ajin dewa Menang Tuhan suinya kalian. Kenapa motor kawan sudah kamu ya bapu? Mira ada kegaen ane bakal aturang dewa madur dewa Oh riwawu karena tekap sirah kena cupak ajan me bawang bulu aku matur. Jadi Haji Olo Prabdo ingini nata danuane gue peraya minta padu garanta lama kada sida ya teki sira kena cupak ngarang sok di kandang busada lama kada sida manadi bagus Ni di tiang tangkel meriki dan jawa dan dios mana di tiang nunas niki mangga sido je di tiang rangsuk wah nguan dia pang dari bagus pang sing jelek terjadi apa yang malu minta nihan tapi mawenan iya nerina sode sira gede cupak ceraka ya dok muni sira ya yo adi ngong kedaka-dekaning sira adi geranta dadi mapeda iya adi geranta cek sida bagus kolo adi kegini dijo mirip diwang diang dijo mirip singsa di diang lekat dari manusia hadi rasa melah menyamo aja ada dua melah hadi madani gerantang je bagus dewa ratu bagus ya tiang landas jadi adi je bisa bocok ini dijo mirip iwang nih enak parah kena Nana kene tupak kayu itu manasa halumuk kalangan nana ada abeng dewa donya dewa semenyo gitu
Wong keleng ngana kene sojar sile ramu ya papa. Nah jadi diingatkan ane mandang mau saji ya. Nane. Mohon haneru kene temani wada di kanan jagat lain. Ada nih madan ruo bineda dijaga teh mereka Ande mengarantarmu. Muang ane mengarantar. Oh, wendon keucap darmo lan adarmo. Jelek lawan melatan sida ke pasangan. Punika dalar jelek lawan melatan sida punika ke pasangan. Ian kita rau maksa nathan becek dari kanan rupamu. Yang dewotan merasa ya napi male yang merasa gerakan dewone kaon kali niki. Ayo kita manas. Ada nyen sebat di dewa. Jelek kanan rupa. Kewan lu paling laksana anda laut kerja dari kanan jagat. Apa nyen jelek nyen rupa ni dewa sake wala parilaksanaan dewa nyen kedasarin dulu si kelas luwe Tiup mas nu semah tamu. punika sana ke bawah manusia utama Jelek anu mau gue ngomong apa kek mari kanan mercepat. Liu kana mandang bagus dijaga ke dewa. Kewala paling laksanaan ke ninutin buron. Kengken pelaksanaan yuk cara ibu buron. ya Angawe guru kate mari kanan jagat. Setadong etan merah kayu. Nildon ya marupa kek. Bocolnya nih dewa mau bagus laksanaan nih dewa cara beburon. Kewala mangke ayo kita sekali kanan hantu udah tadi. Dan nyebutnya dewa dekedah ke dewa. Mungkin silo ramu ya mampu paweh kita panugrah. Nah, dan nih papo ngician nih dewa kan madan penuguran. Galek Rius kita paweh panugrah kawan silo ramu ya mampu. Dia semuanya papo ngemicang dewa kan madan penuguran. Umur kita sudah berikan amat cepat deh. Angeluh di kanan pancak ketir. Nah, biar mau balik ke dewa, balik kan madan pancak ketir. Wakura aja mas. Angelubur saru letak perikanan ragu sariran. Manyos, mamok ke dewa, papo kleso, diawak ke dewa pangidangan madan. Apa ada aneh suci dia? Mangkana juga ayo kita malu pun. Amin cuma tu berhasil yang bertarik. Ane paling utama doyeng sak dewa lunas penuguran revido botari dulu. Anugerah sila bertara indra makangaran Haji Sastra Bujangga. Sastra kejanggo kewastan. penugasan ide Betara Indra Lama kana mabuna kita berikan angmat cepat. Angawe kerja berikan ang jagat daya. punika makawinan yan subay dewa rauh kemarca pada ditui dewa menadi manusia utama pasti ke ngawin nang Arya nang jaga te kerja punika kewas Kenapa kita? nggih Iat nu kalangan cu. Sila ramu yang mampu pawai kita panu. makin yadna dewa ide Betara Pak jagi micayang panggeran wang sebah linggaran ada tinggal ada trialog serada
sabun tapi. Jadi Allah semua tadi hidang tadi ada Agus. Mau bagus. Hidang langsung pusano hidang langsung. Iya, mangkin jak irengang panugrahan itu. Yang parahmu ajen ngomong adik. Batian me parahmu semua kina turun dekap sih gede cuma. Iya, ratu bedara. Titiang gede cuma dan bawa sida ngaturakan para musuk semua. Ring si ratu bedara. Seorang ya teki sih cuma. Para ya temen marun di kandang marca padang lho. Panca ketinta, panca gede kata-kata kadang sih tutur aja bujang. Nah, mangke di dia ngedon balik ke mencoba dong ngeroh di madan panca dito, panca gede keto di madan tutur. Nah, ulun aminto, pogo marun di kandang. Parah mologo. Sekonen tiang mau balik, di tiang lunas dumun gitu. Padahal ring marca padahal. Iyan toning saman kanurul kati satyanti. Yuan lante kakade. Lante kakade sirramu ima. Cekra wale. Merangke. Omet di kanan banget. Lama kanu sida Tuhan sudah tutup. Merangke. Ratu bedara. Ijan singgih ratu bedara. Yagi mapaijo soda. Maka sami rasa sobo bojok. Inggih tuan. Nenek, mohon sampun saya ke kananga. Loh, enak kemaris begitu. Wangki siro ramu yang bapak getaya memani kanan berahmu. Jeling mapan. Subuh madan kesiaga yang makasami. Mangkin ide bedara yagi mawali amor punika maring brahmo loka. Yon mangkono lagi nak halumu. Lama kada sira parakan ulun bepraya angireng ibuno. Inggih kadi punika di tiang wandang ireng ratu bedara. Halumu ya. Mare